tlangwala ming hi li wei ani a li tin kan ko zuyang li hi he so a hian ka kopui tur ka mu ve mial da lo mo ti in atel ve a ni masela atum lo dovin til a thleng zui ta lo mai ni nula tenen hian mai sen in mu khopin anin nil ta chiam maya an buai khop mai han thil zel tiang li hian kumsum thum pakhat ani thu le hangzu lam mi nei thu de chu asaya private school na thomek thu soi boka mi tak tak le mirin idu ani chuan hete hi ko me ati zui zat ani first round li hi an du zong ni empty an thlan hun chu alo thleng thoya first round hi chu hanin en maya du zong an ni le ni lo thlan na ani a sap tongin first impression stage ani eti hian nula pali chuan an met thim ta phot somni dang ero an lo me nula somni lai zinga chuan pakhat tal chu a chang ngei turani host chibro ka hi ron tong chuakin light ti thim tu zinga mi nula number som pathum na chu light ati tim chan a zot ta a nula chuan eti hian a chang ani hanin bel chen deuh chuan mi thatak ini ngei po karinga ma se first impression a kanin te angai si a ithom no in chainan khan min impress lo dewani a smart lo riawin ka sia atia suit noya t-shirt purple an hangat hian henula hi ane zolo ani om chu chibro hi ron tong chuakin nula pali in light ti thimma se boine turom lo ve malam panin kal zelang o aron tia zona in zo hun ani chauta an she tu zong te anin zot chau mol tran ta ni nula number som pani na hi zona nei te zot tura som ani a ron tong chuakin paisa ngot hian limna tak tak a thlen ngai lo ti thu soi hi ka shefova adik na chen po aum viewin ka sia ma se tunlai chana kanram ko puitam taka khosak man sang tol tuk te hi kan thianga chung ko din na khop sum I thok chu ke mo chu ti ka zot tup mai che henula hian pasal ni theitur azong ni ngei na lang li chuan ron changin zirti tu na ka tho mek na hi private school ani a kan thang mek zela zilai an punang zelin ka lo po pung chau ve zela ati lai chuan nula chuan I lo zat I soi remem tin ron zot zuya li chuan tuna tak hian yon sang kwa kala mek ani ati a yon sang kwa hi India poisa chuan cheng noi khat zet ani nanga China ramat ero lo lai hol ani phat chawa khosak mana sang mok nen tlangwalin chomzo var varna chu ani maya lo sang tak na nia chiar chu ni phat chi alo ni nula chuan tamati viau lo ni ngei turani in ren fe kan ngai don ani mo an ti zui zova mi puilam chu an nui haka number som pakko hi ron trong chuak ve in private school a thoreng chu emni itum arun ti a li chuan ati hian a chang kama chopa chuan engteka emo keima polen school din vete katuma ala hladeu mai thei chu zong mase ka soyang khan tuna ka lo po hi zilai an punang zelin apung chho ve vionia atia tho chhuaza chungchang an chai talai lai ri ni chaina rama hian tho chhuaza thi apoimo a anin te na masa pakhat ani fo awang hian thilmak tak ero ani hran lo number som ko hian ron chang le in tuna hen yon singat sanga ka lo meka kan ina ron loin iron mak pa chung khung mai don emmoni hetia mi puile host hi nui hak hak loma fiam thu deu reu chu ni ngei tak nanga li ta na ro anui za thla lu tu viau lo mai theine nula number pasari na luban toi hunaron thleng ve ta hello li chibai aron ti te te a thil hriat chian du deu pakhat kan nei a fit engzang ei ni chu te mai chu ka hretchak hetia li chuan min muang hian heti chana sang hi kani patling hlam khat tak takana fit nga le in chesari kani tina sang ani luban toi ron tong le in lia thin khei zak chu aron soi ta khau maya ani chu ko du thu sama chuan ko kopuya tan chuan fit ruk vel tal hi ni theise
chu emani lo poin fit nga le in chi som tal chumi ai niam chuan min ti thlamwang zo lo he ti zui zata then kat an nui hak line li chu an nui tha ve du ta hau lo changket kolamelin zona ka zot let ve thei changem he ti a hosian zot ro in la shuna tur om lo ve he ron ti a thil hriat chian du deuh pakhat kanaya kezi engza ngei ni tina zot let ve ta sakani number pasari i chuan a chang chaw vak lo ni ngei turani angoi tarenga a poilo ve i chang du lo ni poin iri zong za tur om chu ka hremeye li chuan te zuya address le hlo chung chang an fiam atang khan li mu thi a fu lo chho kan ti don nge a fu chho kan ti don zok ni atong ve ta piap mai ne li atong dan vel lo ei lo an zinga an lo om ni ngei turani host nena thu soi dil nuwa number somni pani aron tong chok ve a padam tak ini kaloring kha ani a nema sela easier lang chho chanta in ka sia kan thian nu iti dan ka achal tlai de uma ma lo mo aron tia li chuan muang fan fia fel fai takin ka chal tlai na a om sanem moni ka san zong min zota ari zong ka zot ve mai nia atia nie anin ro vio ni 11 tumtanga he so kan lo en tong lo takin boruak atang chhota at mai host chibro ka po hian thinrima inhnial kherlo ni se in beng dai sam samang u aron ti ve zeu boka ingen an chho zel don ni nula number riat hun alo thleng ve ta i frank boka kai po hian frank dawin kan sei ve nge adik tak chuan mingai zon om attractive tak chu inilo phot maya felfai taka in chei izir le do angai ani email mai te hian encall uluk zual le do la kati ti thu ron soya li chu anui suka athai keima to ka karon in chei felfai ve vio ni chon ka ria sin ka thomno te suk fai sa lak kamel mai te po karon uluk ve vio ani kani nang angin keima original hi karon kalpui ani hi ke ang hian iti ve theim I make up tir in noisen teka shufai vek taila make up tel lo along in iron langam ve em ni room chu re ta trap maya zoi te hian audience te chu an phun sep loma li chu ron tong chuak la in mi nan taksan enkol uluk hi tha ka tia ka zani nimasela cheberang zia zanga min chu itum kha chu afu berem nge ni standard I kham sang lutuk zok nula chuan make up hi mai chetan chuan thil normal tak ania min chei moi tu ni li chuan chang ve zatin natural takalan hi mi pa te tan hian thil normal tak ani ve boke antil tuk don ta ni na ria chibro ka hian thulai la takin aron thel ta loma hetianga nial bab la hian nula te hian an lai thi an lo ti thim pheu renga ngai zon tur zong e tilo chuan an boruak atang at mai ne romantic muta an cheng ta meu lova atira tang phat khan India le Pakistan in ep ang mai an ni e Trenten achung chang an sei stage an thleng chawa heti hian light chu athim pheu renga pasari pali pani pakhat bial heti hian a hun chu azo ta ni ran ngau zonga awa chwala in sakai bang nei rwal atong ta hlau ni ber hian alanga himdam taka in athlente hi li atana poimo ber ani zuita ani